kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti umay mo ibagado dong. Umay ko report ti kanal iti asidig may kapitana training. Apay ti kanal? Parikot mi iti sityo mi. No kasta matutudo, kapitana. O sige, makitan to numawayaan kami. Kasapulan mi ti solusyon iti kabaitan na panawin, kapitana. Ngamin, numabaybay anday jay. Ag-overflow iti paraangan ming agkakaruba. Ano sa inyo pailaang? Tauray kayat mi asolusyonan. No awan ti budget. Awan ti maaramidan mi. Ay nawa. Manu abulan yung tinapalabas. Manipod in report ko day ta akanal ija barangay hall. Ngumawan latamot aksunda. Kanayon dalaan nga ibaga nga awan ti budget. Kaanon tupay ngay amatarimaan day ta kanal lakay. Diyak ammo numasolusyonan pa day ta aparikot. Masapul siguro manan ang eleksyon sa da solusyonan. Urayan tayo latan ah. Di bale. Tamano abulan pa'y may. Ayun ngagpaiso niya. Barang may kaniti atensyon tinabayagan na parikot tayo. Enton umay nga eleksyon o siyang bakit. Da kayo matgayam ti masabat ko dito yung kalsada, kapitana. Anya ngay ti warwaras yo. Flyers. Adda nga min ti free check-up inton umay alawas. Ayan ngay, dagiti kagawad yo. Apay asaan nga isuda ti mangiwaras. Ti kayat ko, katsyak mismo ti mga ramid. Tapno makasaritak matlang iti personal dagiti kalugaran tayo. Ay no! Alang mankit dito'y flyers. Taitid mo to kadagiti amam Amangan no adda ti saan ko pa'y anaikan. Nang runa kadagiti awan ti cellphone na. Sigurado adida na basa ti Facebook post me. Iti kinabayag yu nagtugaw kas kapitana dito'y lugar tayo. Italaang anapanunot yu ti kasta, kapitana. Amok ngamin nga ado dagiti kabarangayan tayo. Nang runa dagiti senior citizens nga adarikrik naan na tagkasapulan iti kastoy a klase ti tulong. Ano, makadanon ka dakwada, kapitana. Agyaman na, peryang. Among ka di, kasinsinosang. Idirit sumkit din no anya day ta kasinsin. Nasalaw ko ni kapitana di takalsada di kalman. Kat adamat tintad na flyers kanya. Flyers? Para iti anya. Basang. Free check-up. Free check-up. Kita ma, kat adapay ka no ti maangay a donation drive. Para kadagiti kalugaran tayo, nga kasapulan iti financial assistance. Ay nawaw. Aktibo man ang dagiti opisyalis ita. Pudnot ako nam, kasinsin. Ni kapitana mo't lang amis mo ti mangiwarwaras iti flyers. No ite, kat agtugtugaw da lang iti barangay hall. Ita, adumanan ti project da. Ay, sakit siguro dagiti opisyalis no kastang umadanin ti eleksyon, kasinsin. Sakit dati agpabanglaw no umadanin ti eleksyon kunam akasinsen. Naalam, kasinsin. Mapanak iti ayan ni Nana Hilda, dudong lakay. Anya taray mi dumi dya bakay. Mapangko ibaga at may papan iti free check-up. Kan donation drive into no may alunes. Ang mga no awan pa'y nangidaanon kan kwa na.
Sayang mo day jay. Free check-up? Itaman pa eh. Wen nga rod Mas dawak lang Tabigla mo na nagbalin nga aktibo dagiti opisyalis tayo. Nang runa day ta kapitana training. Nga midisan pa'y nga eleksyon ay naapaw. Di na pa'y masolusyonan ti kanal nga irekreklamo tayo. Dahita nga rod. Ta makita ano aksyonan da ta eleksyon mo tayo. Bakit? Saludsod naman kita no naala ni Nana Hilda ti kwarta sinulisit da ije barangay hall. Nabayagan da ije Ay wen nga agpay sulakay. Sapay la kumata itid damutan tapno adda usaran dya bakit. Kumusta kayo, Nana Hilda? Ay, kastoy lata Ada free check-up maangay dya barangay hall into no may Lunes, Nana. Mapan kayo Kaduang kayo no kaya iyaw. Wen man. Magano, ada may rekomendada nga agas kanyak. Ay, wen gayam, in turnover ka di da kapitan ti kwarta na sulisit da para kada kayo. Wan bat. Nay, apay ngay, kat naman abulan ng tinapalabas sipod nagsulisit da. Saan siguro kumpleto Imposible Kasaritak tuman ni kapitana. Isupay kumaday dyan nga igatang yu iti masapsapol yu, Nana. I-update kay tao. Sayang man no saan yu maala. Sa di naman ti papanam training anak ko. Mapan mi bisitaan ti kanal nga irekreklamo dagiti bumarangay, tatang. Nabayagan na reklamo da dayta. Saan nyo pa'y nga minanaksyonan? Kas kapitana, kayat ko personal makita, tatang. Tapno mo ilaang makapagpanunot kami, noan niya solusyon ti kasayaatan nga aramidan mi. Nagado pa ka kumikumam anak ko. Itangaw madan iti eleksyon. Nagado project siyo. Kasta talaga, tatang. Masapol nga agpabanglo tayo manen. Iti kasta, kat maala tayo ti botos dagiti tattao. Anya, Saan laang matasyak ti kastoy, tatang? Ado kami. dayta ti paglaingan niyo. Nagpabanglo. Idi nakatugaw kayo. Manmano ti maramidan niyo. Itangaw madan iti eleksyon. Nagado a project siyo. Nagado a bisbisitaan niyo. Imay da kapitana training dito'y si Chutayo Itay bakit? Anya ti may daing baga dudong. Napanda binisita ti kanalaparikot tayo. Ay nawaw. Itahamampay. Nabayagan na reklamo dayta ngam itadala ngay naksyonan. Saan ko pa'y malagipon ti may papan iti dayta kanal ngam napanda kinita. Parte siguro ti plano dang hagpabanglumanin bakit? Basta siyak, ibutos ko ti opisyal nga oray saan nga eleksyon kat aramidan na ti responsibilidad na lakay. Oray siyak mata. Diyak ka ti opisyal. Asalayang rumwar no umadanin ti eleksyon. Kaskin kapitana training. Ewan kaya. Nasaludsod mo ka di kinina na Hilda. No naala na tinasulisit na kwarta para kengwana. Awan ka nung pa'y matinintad ti barangay officials tayo. Ay nawa. Nabayagan day ta. Iso ti may sagagaraak di ta barangay hall inton madamdamalakay. Ibagak kumamot lang ti may papan iti kanal. Ngam, may damagayang binisita. Anya ti masapol mo, o siyang? Ay naimbagngal daw mao kapitana. Kastamat kan ka. Nadamag ko saan ka nung pa'y matanay turnover ka ni Nana Hilda ti sinulisit yu akwarta para kinkwana. Umay ko kumasaludsudan no kaano yung aitad. Saan pa'y gayam ana ito day jay? Saan pa'y kapitana? Kasaritak to dagiti kagawad ko. Ta i-turn over da iti kabiitan na panawan. Ay kati kanalming ay kapitana. Ada ka din na panunot yon na solusyon. Kinapudno na, napan mi binisita itay. Madama makiko-coordinate kami kadagiti masaknan. Napartak ti aksyon nyo ita, kapitana. Kasta talaga,
Nalabsak ti kanal, aparikot tayo a bumarangay, kasinsin o siyang. Damat tan ti trabador. Project ka no da kapitana kasinsin. Outdated ka manan. Nabayagan na reklamo day ta kanal. Ita lang ang panunot da nga ipasiminto. Ay nawaw at talaga, kasinsin. Kaano lang idibinisita na. Ita, dagos ti aksyon. Talaga siguro nga agpabangludan, kasinsin. Kitaan kit di no talaga nga kasapulan ti tulong ti barangay. Agpatulong dan ita taumadanin ti eleksyon. Nalaka maasit gan nagiti opisyalis ita. Saan akas ide nga urag sobli-sobli kay di barangay hall kat awan aksyon da. Pudno lang unay data, kasinsin. Ay, style da kita tao. Man-manulaang man ti opisyal tayo ang makita mga agserbi. Eleksyon man kan saan. Da kagawad Jimmy Canton niya lang mati makitikitak nga aktibo oray saan nga eleksyon. Inayon mo ni Manang Gracia, kasinsin. Ay wan, oray ni Manang Gracia. Idisan pa nga eleksyon, makita mo piman nga ag house to house. Kasta talaga ti opisyalis a deserving ama ko na, kasinsin. Nalaka ang maasitgan. Saan akas iti daduma dita? Asada lang maasitgan no kasta nga eleksyonon. Anya dinaramag ko, ngay pasimintuyo ti kanal, training. Narugyanan tatang. Iso ti project mi. Saan lang nga data? Ag house to house visit kami to. Ay nawaw, house to house visit. Una, tapno makita mi no anya a klase ti tulong ti kasapulan dagiti bumarangay. Naladaw sa amot tunday ta, house to house visit anak ko. Mabalin pa'y tatang. Hindi ko mapingin naramid yun ay ta, eleksyonan. Iso nga ro, tatang, eleksyonan. Nasken nga ag house to house kami. Tapno maam-amuda kami dagiti agbut-butos akalugaran tayo. Andan tulagan ti panunutan dagiti kabarangayan tayo. Nukas tatar aramidin yaw. Awan pabanglumanan day ta kunada Tinapatag kat mga bakak manin, tatang. Manu atawanan akastoy tar aramider. Effective man. Pasensya kayo, no nala daw tinaurnong akwarta para kada kayo na Hilda. Ay, okay lang, Kapitana Training. Tinapatag ka, adda na awat ko. Agyaman aklaunay, tamaawatan na kami, nana. Nagadungamin ti pakakumikuman mi ije barangay hall. Iso ano da duma, adda talaga ti malipatan. Ay, kasta gayam. Kumusta mo tantirik na yo? Ay, mariknak nga da mabasit nagbaliwan ti rik-rik na. No tuloy-tuloy akas taoy. Inino to siguro nga agimbagak. Asino ti kadwayo dito'y balayo? Hada ti anak ko. Gamno kastoy nga oras. Hada ni garden na. Nasaya at ba't nga ro, taada ti anak yun, nana. Maala, agpakada kami nga rodan. Tado pa'y tinasgan nga i-home visit mi. Agpaimbag kayo, nana. Ay, agi amanak-manan, Kapitana. Tagan-anad kayo. Lugan mo ti barangay hall ti Limabas o siyang bagay. Sa dino nga ti papananda. Tinakitak a post ni Kapitana iti Facebook, madama ti house to house visit da. House to house visit? Tumulong da ka now, kadagiti agkasapulan a kabarangayan tayo, isong ag house to house da. Ay nawaw. Ay, tiknik naman ang alakay. Kasla saan da mabambanog ita nga umadanin ti eleksyon. Ngam saan pa imot nga eleksyon Nakaparada lang yung barangay hall dito alukan. Ay, talaga saan da mabambanog? Ngamen, amuda nga da pa kay ranudan dalakay. Unga, yan bakit? Anya ti update iti kwarta na solicit da para kini Nana Hilda. Ay, naala na kanu idikalman alakay. Ne, nagpartakmot talaga.
Ipikto ti eleksyon day tao, ilakay. Mayat kapitano. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan. Talaga agimagat kayo Sigod mat, peryang. Inaldaw sa amatan nga dapapapanay nyo. Kaslasaan kayo pa yun nga ginina na. Gaputa ado tag kasapulan iti tulong mi. Sika ngay, amang ano adamat ti tulong a kasapulan, peryang. Ibagam lang, amang ano kabailan mi nga itan. Asino nga iti ibutos mo iti kinakapitan peryang kasinsen? Ni Jimmy Kasinsin. Di mo kayat ni Kapitana Training? Sanon, nagrigat ang maasit ganday ta ang training. Sa may isa, pakitang tao lang. Rumwar no eleksyon. Ngamno sanan nga eleksyon. Danda ni Jakon makita ti panagruprupa na. Sika ngay Kasinsin. Asino ti ibutos mo ang kapitan? Uray da kami kanila kayo. Ni Jimmy ti ibutos me. Ni Jimmy, eleksyon man kun saan, makita masipupuso nga agserbi kadagiti tattao. Kasjay ati opisyal akasapulan tayo kasinsen. Korek ka dyan, Kasinsin. Narigat ti mailawan manen iti dayta at training. Agawaan ba kayo? Tapno umunata amalpas. Ay nawaw, makauray ka kadila kay. Uray di ka nagpapintas. Tagbutos lang ang tigagarata. Panagkunam lakay. Adda nga tanam nama ang mga bak ni Training. Diyak lang masigurado ba kayo? Basta siya, ni Jimmy Latta, ti manok ko. Nay, Ni, asin ulit ang nag-text bakit? ni magkasinsin peryang. Dagasan ta kano iji balay datap no adda kadwa na nga mapanagbutos lakay. Mayat ti isa mo o siyang Kasinsin. Una, takas la mga bakti manok ko iti kinakapitan kasinsen. Nakitak nga rod na jay Kasinsin. Adayo tinagbautan da ka ni Training. Panagkunakot, sure win matunday jay Kasinsin. Sapay la kuma kasinsen. Sapay la kumata mga bak ni Jimmy. Tapno masukatan mo day ja Training. Awan lat inaramid na no di agpabanglo dito'y barangay tayo. Nga rod saan na deserve tagbalin a kapitan? Ngamin, sa larong warakan tumulong no eleksyonon. Panagkunam tatang, adda ka diti posibilidad na ang mga bakak akapitan? Ay, depende lata. Training anak ko. Kas naalanganin kayo matatang. Nang nagkoy tayo nagbutosak. Asikat pagsasaritaan da. Nalaing ka kanong agpabanglaw. Kung nadagiti kinagiddan ko nagbutos. No kasta. Ay, abangan no talaga ani Jimmy akalaban mo ti mga bak. Ay, saan ang mabalin ang mapasamak day tatatang? Saan? Diyak kayat ti maabak. Nugasat ni Jimmy ti mga bak. Aklo ng latan Dakkel agatad din tultulong ko tatang. Ngam naladaw ka nga ro anak ko. Kan aklo naman wano saan. Naggapo iti pundo ti barangay ti daddo maabajay. Anausar ka dagiti projects yaw. Kumusta nga O siyang bakit? Anya ti resulta ti eleksyon? Nangabak ni Jimmy lakay. Ay nawa, mayatan kasta. Barang itultuloy na tinarubyan na. Ay nakarik naman siguro nagiti kalugaran Yes. tayo Iso asaan da sinuportaran da dya Training. Kasano, kit idi pa ya kastatar aramidan na. Kasanon to, no tumaray kas mayor. Barangay level 2 pa lang, kit kastantar aramidan na. Nagadua sa una no panagkakampanya. Ngam nun alpasen, huyo manen lagiti butante katakwada. Day talang agpapanglong ti paglaingan na. Awanan ta
Sana siya tinangaba. Ay, kaya di ka grungab. Akasta na ko. Kasano pa yan ni tatatang? Wow. Kasta talaga, ti politika, anak ko. At siguro tinakita dagiti tao ken Jimmy. Adida makita kin ka. Anya kumangay, agpada kabilaang mat nga dapag kurkurangan na. Ni Jimmy, eleksyon man kan saan, makita mga agsirsirbe. Si kakay, saka lang agsirbe, saka lang aktibo no umadaning ti eleksyon. Dahil tati nagdumaan nyo. Kasano nga rodan day tatatang? Akseptare mon, aanabak ka anak ko. Sana ka na yun, kit maalam ti suporta dagiti kalugaran tayo. Nang runa, no kastamot a klase ti serbisyo, ti ipapay mo. Ay, nawaw! Numaysa kang opisyal, rabang nalaang nga rod as ipupuso kamat nga agserbe kadagiti umili. Eleksyon man dayta wenno saan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.